Jadi wujud Ya. di antara Allah adin wujud pada zihin dan wujud pada khalis. Yang kedua kita menghukum wujud pada zihin dan wujud pada khalis. Kemudian yang kedua untuk buat sebab dan ada, sedangkan Allah Ta'ala bertugas dalam pun dan boleh bersebab dan ada wujud sebab dan ada. Nak hukum dia ni ku. Menyahan doa Allah nak hukum dia. Tanya kalau hukum jawab fikir dia nak hukum dia kan? Harus pekan dua pergilah hukum ada pada yang ni ku. Ana payah ni ku, bahan-bahan terang ni ku. Ya. Allah Ta'ala adalah wujud fi dhihni dan wujud fil khariji. Bak zihin tina, bak nampak na. Dalam keyakinan tina Tuhan, lagi-lagi dalam pandangan pina kan? Menyona dalam keyakinan hana gehon ko. Hana gehon ko. Nah dalam pandangan yang tegehon ko. Mana dalam pandangan seumudanya dan yang 4 6 rupa mestiga dengan perang kasau mandang ko. Hana ko. Mamnya hana kibanya mana wujud pada kare. Nyonya mana ngoten ko? Yang ni kan. Jadi menyolekanya maksud engko yang tentai adalah Allah Taala satu zat yang wajibil wujud. Makna zat wajibil wujud yang diterima na sagai hana diterima hana yang ikut benar aku. Mengingat Allah Taala satu zat yang hana diterima hana, tetapi Allah Taala hanya satu zat yang zatnya na sifat hana, tentu saja menyoji terima hana baji hana yang na baknyan Allah Taala na menyoba Allah Taala na tidak yang pun hana payah benar yang ni ko. Kepu benar barang na ni ko. Yang payah benar barang yang dalam na ni ko. Sesuatu yang dalam na payah tak pernah. Kiban tak pernah barang yang dalam na tak pegadah hana ile yang kana. Ba Allah Taala hana sifat hana. Menyo hana sifat hana payah begadah hana ile ba Tuhan nya terus na. Istilah hana payah pegod. Nya kampung tu hana payah pegod. Apabila payah pegod maka mikat tu putra bahan. Apabila payah pegod mikat pajan pegod. Apabila payah pegod mikat pak ke pegod. Apabila payah pegod mikat kiban ke pegod. Nyen na dawa sesuatu yang payah pegod tentu na bahal pun kena pegod kuih baru nyawa. Ala nelake la bui misi ina kuih tertuh bah. Ke laju pertemuan bulu ke jit lung me tertuh bah. Apakah kuih yang kan dijamin leurunya me leurunya atau tak ada dijamin kuih payah ayam dah depung le pada ni ko. Cuba amin. Kuih yang kan tanggung dan me pun dia belah bahan. Berarti yang ke pegat kuih payah na. Payah bahan. Pakai payah bahan nyak na kuih. Pakai ke nyak na kuih kana awal dia kuih hana na ko. Penyamanan setiap yang na bahan yuh galam je kedimpan tepung deh. Ke tepung na deh. Deh pisang. Deh deh. Ada leh je kedimpan deh dimpan. Penyamanan kan deh tepung dan yang ada leh je kedimpan deh dimpan. Deh pakan dimpan deh sebab lagi berasal daripada bahan yang deh ya yuh lamplok tepung kan dia tak nyan tepung. Jadi bahan ni barang deh ada leh dapat kedimpan mesti deh niku. Mesti deh niku. Pakai kerja payah deh karena adalah jih yuh galam dapat kedimpan bahan jih bahan nyan deh. Yuh galam dapat kedimpan. Nah tempat tepung niku. Nah dalam tempat ada dalam karung, ada dalam balang, ada dalam kau ada tempat. Ada lejak kedimpan. Harus lekat tempat. Yo galam je kedimpan mantan tepung. Na warna. Kikir yang warna ni ko. Ada lejak kedimpan. Harus warna. Yo galam je kedimpan mantan tepung na potongan ni ko. Nyoban tepung, nyoban berih kan. Kamari dia cok tepung kanan dia cok berih kedeh ni ko. Berarti na potongan ni ko. Ada lejak kedimpan. Mesti na potongan. Ka. Allah Taala wujud Allah na bahan. Hana pakai hana payah pegod. Yang mana hana bahan Allah Taala Tuhan yang kanan na payah deh. Deh
Han pakan karena yang pun kan dari bahan. Menyo dari bahan deh maka anda lejek ke benda pidu. Menyo potra ke bahan Allah Taala anda lejek ke Tuhan mesti deh. Tapi karena Allah Taala hana bahan maka sama dengan Allah Taala na tapi hana deh. Pakan juga begah deh. Ya, kata aku menyo nan wujud fid dihin tayakina, wujud fil kharit takalan tanana nako. Wujud Allah fil kharit tanana nako. Kan wujud Allah fil kharit na nako. Nhớคือdalam tauhid nako, dalam tauhid dalam tasawuf tepat. Ante merupa dalam tauhid dalam tasawuf tajalli ni pelimah roh Tuhan kan mana tajalli? Ni pelimah roh oleh Allah Taala hamba. Nyo tajalli dengku bahasa orang sufi nako. Ni pedih roh oleh Tuhan nako. Kiban dalam pom ni pedih roh oleh Tuhan nako. Sampai lemah. Sampai menyatu, lagi menyatu tepung pisang kan je ke sabah nak ko. Ante ne piyat tajalli sampai sempat Allah Taala ngau reung. Nyo menyo lagi nyo ke khun tajalli tapi nyo ke khun tajalli adalah hakiki. Atau tajalli zati nak ko. Tetapi tajalli yang maksud tajalli wujudi nak ko. Itu mo nak ko. Menyo kalon ko bagah dalam. Nam ho tiban. Kiban beda tajalli wujudi dengan tajalli kira-kira hakiki. Aku bukan jual lompong tu. Tajalli wujudi tanya orang tua Angli, dia tajak Angli beklam oleh hujan aku. Tajak Angli bertemu bak tanah yang tadi webi raya, webi tepak mi webi no. Putai tu nyau. Na rimung yang deh pu kira-kira je adalah tanah na rimung aku. Hanya kun tajalli wujudi. Adanya tajak baca tu bantu pada dikau dengan grup ke dia. Potrai grup. Rimung nyot tajalli hakiki ni ko. Dah. Nyan sama dengan lemah barang na. Buno lemah na. Andai kata rimung nyau hana son dai grup kita nyot tidang ni. Han ko. Ada dai grup ke dia han tidang kana hana sawah na toleng ko. Mengingat dirimu nyona bahan te gerok katanya tidak dengo. Yang nak berah bakri, menyorimu tajalli di ke katanya wajak de ku gesun, rebah pansan pohan ko. Dih rimu bak katanya gesun ke lautan. Padahal rebah dengo. Tabakan ni pegah-pegah nyansang nasu rimu. 3 grup irun. Nyau keun pakar rebah tajalli hakiki, draw rimu di ke gai ko. Tapi menyo katanya nging tepat rimung paling-paling ya teman-teman tapi kira-kira je hendak bahaya waktu tu. Menyo tepat rimung deh ba urang na risiko. Hana menyo draw rimung deh ba urang. Menyo draw Tuhan deh ba urang itu nya ko. Kah. Yana tajalli hakiki tajalli Allah balong draw Tuhan engko baik deku. Baik deku. Baiklah kita nyawa tajalli hakiki deh niku watan Nabi Musa niku lah kan. Rabbi hari ni pelimah tak ada orang nang kalau mukalan karena Nabi Musa kan jatan betul Nabi Allah. Baik kalau ke ilo Musa kang yang lantaran ni budak menang ke dia tiga niku. Kan tajalli kan. Tajalli ada dia guna ni. Puat Al-Quran falamma tajalla bahawa watan tajalli la Allah Taala dia guna zaba. Anjo guna mudah niku. Yang tajalli pun niku. Tajalli hakiki pelemah draw Tuhan yang kana kan pelemah tanah na Tuhan. Ya nan tajalli yang kana jino nyo ke tajalli nyo dengku tajalli hakiki kan tajalli wujudinya nyo dengku. Tapi bila pegah tajalli Allah balong draw Tuhan tajallong dengku lon takut hang ngui dengku. Mai kana hana mikat dengan tauhid mikat dengan tasawuf sang sajang kita kana Tuhan dengku. Baik barang kawan dengku. Baik lagi kita Nabi Musa hai tu. Kamu tiga tak Nabi kita Nabi Musa mai tu niku. Puji tajalli. Nah tajalli niku tapi tajalli uju pula pelimah na kan pelimah barang. Kan pelimah barang na niku. Kau tahu niku. Yana tajalli Allah Taala itu zat yang wujud adalah wujud fid dihin, wujud fil kharid. Wujud fid dihin iban wujud la kaifiyat. Pakai dia la kaifiat karena dia itu adalah hanatriyati daripada bahan. Kiban wujud fil kharid yaitu tajalli kira-kira je asar. Baru hana orang nyokana na Tuhan dokang begat. Baru hana geut orang nyoka geut na Tuhan dokang pegat patna. Baru gatiin orang nyokaya na Tuhan dokang beri. Sama dengan inilah adalah wujud asar. Kemudian ini
Ada yang pertama, yang lain kuat. Yang kedua apa no? Yang kedua berpulang pada sebab dan adat dan Allah Taala. Sebab dan upukan keduhan nangko. Sebab kekedanya nangko. Ya Allah adalah nak pada sebab nangko. Pakai dikit ni pegat sebab kekedanya nangko. Pakan tutung kena ngapui. Menyobai ke pegat Allah Taala ba apui tutung kira-kira nak pegah mentang na tutung ke mana pegat nangko. Keun Tuhan hamba lun dalam dunia na tutung boleh heun bai depeh ya ke apa? Pat dia nangku hana lom pegah. Pat aja duk nangko. Pat aja duk buat tutung. Saja dia nyo, saja dia kasut, saja dia sembahyang, saja dia hendak kan. Pai had pai piau nangku. Man yang pat yang besok ba apui ya ka. Tidak lagi mana kan? Ke Tuhan. Ke puwa ke. Jadi ke pegat adat dan sebab amat. Ke dia nyawa nangku. Nyak tak tujuan, nyak tak depan, nyak tak pakon nangku. Nah. Kakak dia pun nangku. Berhati-hati nangku. Berhati-hati ante kata sawah baca berhati-hati nangku. Dia tak pegah mentang tajalli Allah Taala bak manusia kiban tajalli ni pedih draw oleh Tuhan nangku. Ngambang bahasa nangku. Ngambang nangku. Yang petanggung dengan yang tajalli dua macam sama urung sufi ci nangku. Draw urung sufi petanggung nangku. Di urung yang kata tajalli ke pegah tajalli wujudi bukan tajalli hakiki nangku. Betul saya kata. Ini yang kena baca kitab nangku. Menyo sinar mata orang yang kena draw mata orang buka di Tuhan draw mata orang kena udahnya nangku. Itu udahnya poncong. Draw mata orang nangku. Bek lapik, bek likut, bek kali ke sunam draw mata orang nangku. Lagi draw suruh neraka draw rumah itu. Han, nyan draw mata orang makhluk, nyo makhluk hai tu. Pulam Allah satu pihak iaitu khaliq, kedanya satu pihak makhluk. Tajalli khaliq fil makhluk. Badalong trip thai patih lah kai ni modang. Mampu je mana tajalli mua punau nangku. Ipilemah na matawro nyo tanah na matawro. Kon ro matawro de kena. Tanah na matawro nyo keun tajalli wujudi. Dro matawro de kena keun tajalli hakiki ni. Kakak kau ko. Segede kana abu orang yang pegang nak hol upung yang pun kafe. Segede kana orang yang pegang tajalli hakiki. Segede mesti kan hol upung. Dua handua je keun ke kafe tapi handua kui ni dua ni ko. Karena menjadi tajalli hakiki le yang po buik kagak pegahkan. Yang tajalli hakikinya dan kudu sawah, po sawah pegahkan. Mai gak dapat teh rumah orang zaman ni ko. Ya. Orang pegak hukum pegahkan. Idanya makanya berarti kau orang pegak hukum telah kedanya nampung. Jadi hanjit hukum juga Bek dah keun nangku, bek dah keun nangku. Ante bek dah keun pakri, muka bek dah keun nya adab nangku. Menyoci bibit menyatu Allah Taala dengan alam. Putan yang nyan kengkah bab nabab drawaji. Musapat Allah dengan alam kengkah nabab drawaji. Menyo nabab draw musapat Allah Taala game musapat ia dengan mameh niku. Keun hulul dan ittihad. Ide hukum pupunya mereka mau kau nangku.